Prirodne i antropogene vrijednosti Nikšićke opštine sve više privlače turiste koji udaljeni od gradske buke i vreve pronalaze mir i zadovoljstvo u seoskim domaćinstvima, u prirodi, u domaćoj kuhinji, prije svega tradicionalnoj, očuvanim običajima i prirodi. Jedno od takvih domaćinstava jeste i domaćinstvo Zavičaj. Mir, tišina, čist vazduh, izvanredna domaća kuhinja su samo neki od razloga koje privlače turiste da dođu u ovo domaćinstvo. Nalazimo se u selu Orah kod Vidrovana Zavičaj, kod Nikšića nekih 13 km od Nikšića. Tu smo oformili naše imanje, vratili smo se na našu starevinu da napravimo neku priču, da ponudimo ljudima ono što je nekad bilo kod babe i djeda, ono što se kaže na selu kad dođete. U ponudi imamo organsku hranu koju nudimo na svom imanju, imamo farmu ovaca, imamo svinje, baštu koje nije prskano, sve to organski koje mi nudimo gostima. Imamo tu salu za ručavanje koje spremamo po grupama. Imamo jedan kapacitet smještaja sad trenutno, imamo 6-7 ležajeva. Nadamo se da to može u budućem periodu da bude u nekom većem kapacitetu. Tako da mi smo krenuli u tu priču ozbiljno, nudimo ljudima koji dođu sa strane da pogledaju kao nekad što je bilo na selu. Hrana, domaća, smještaj, sve organsko, ono kao nekad što je bilo. U našem Zavičaju nudimo domaće, tu što imamo sač, pite, kačamak, priganice, to što je kao nekad što je bilo, popara i to uglavnom. Imamo za djecu, imamo igrališta koje mogu da koriste. Tako ko je uvijek došao ovdje sa našeg imanja ima pogled bukvalno na $1.000.000 da vidi kako to izgleda i to je to.